mutagatifu w'ikinyejana gishya turimo. Uyu rero akaba ari Carlo Acutis. Reka ibyinshi tubikurike mu kijyanyo twateguriwe na Yedidia Tuyisenge. Ukoresha umunsi abenshi ntituramenya ibyiza byazo ndetse n'ibibi byazo. Akenshi muri iki gihe umuntu akora post agamije kwishimisha, ariko ntabwo nakwirengagiza inshuro nyinshi ko zikoreshwa mu buryo budahwitse. Ni nayo mpamvu nyuma y'igihe runaka tubona urwego rw'ubugenzacyaha RIB, ndavuga hano mu gihugu cy'u Rwanda, rugaragaza abagize uruhare mu gukoresha nabi izi mbuga nkoranyambaga. Ese nimujya mubona imiryango itandukana aricyo ipfuye? Icyakora amahirwe ahari nuko benshi batangiye kumenya akamaro k'izi mbuga nkoranyambaga, bityo bamwe bakaba biyita aba influencer. Ibi birasa n'iby'umwana w'umwongereza wakuriye mu Butaliyani wiswe influencer wa Yesu kubera gukoresha imbuga nkoranyambaga neza, yamamaza inkuru nziza ndetse n'ibindi bikorwa birimo ubugira neza n'ibitangaza. Uyu yitwa Carlo Acutis, umutagatifu w'amateka adasanzwe uri mu bahiriwe n'iki kinyejana. Hari byinshi byatumye inzego zitandukanye Vatican zikuruwe n'abakaridinali banyuza amaso mu mpapuro, amashusho, amateka avugwa kuri we kugira ngo yiyongere umubare w'abatagatifu barenga 10,000 babayeho. Ni munyemerere twinjiye mu mateka y'umutagatifu, tunakomoze ku muhango wo kumushyira mu rwego rw'abatagatifu wabaye mu masaha atarenze 55 ashize. Jye Tuyisenge Yedidia, ikaze muri aya mateka magufi y'uyu mutagatifu. Mu gitondo cyo ku cyumweru tariki 7 Nzeri 2025 nibwo umushumba wa Kiliziya Gatolika ku isi Papa wa 14 yasize mu rwego rw'abatagatifu Carlo Acutis, umusore wo mu kinyejana cya 21 wamamaye nka influencer wa Yesu, na Pio Giulio Frassati, umusore w'umutaliyani wabaye icyitegererezo mu gufasha abakene mu kinyejana cya 20. N'ibirori byabire mu mbuga ya Mutagatifu Petero i Vatikani, byitabirwa n'abakristo barenga 60,000 barimo na nyina umubyara Antonia Sarizano, wishimiwe na benshi bamubonye kuri uwo munsi. Ikunshuro ya mbere Kiliziya igize umutagatifu umuntu wo muri iki kinyejana cya vuba, no kuvuga abantu bavutse hagati y'1980 kugera mu mpera za 1990. Uwo nta wundi ni Carlo Acutis, witabye Imana afite imyaka 15 yonyine mu mwaka wa 2006, akaba yarazize kanseri y'amaraso. Carlo Acutis yavukiye London mu Bwongereza mu 1991, ariko akurira mu mujyi wa Milan mu gihugu cy'Ubutaliyani. Akiri muto yagaragaje gukunda cyane Imana, by'umwihariko Ukaristiya, ndetse atangira gusenga no kwitabira misa buri munsi. Uretse ubuzima bwa Gikristo, Carlo yari umusore wakundaga ikoranabuhanga. Yakoresheje ubumenyi bwe mu gukora urubuga rwa murandasi rwerekana ibitangaza by'Ukaristiya hirya no hino ku isi. Ahuza ukwemera n'ubumenyi bwe mu buryo bushya bwakururaga cyane urubyiruko kugira ngo babashe kumenya Imana. Ibi byatumye ahabwa izina rya God's Influencer, aho yifashishaga murandasi mu gukwirakwiza ubutumwa bwo kwemera. Mu mwaka wa 2006, ku myaka 15 yari afite, Carlo yitabye Imana azize kanseri y'amaraso. Ariko urupfu rwe rwabaye urugero rw'ubutwari bwo kwakira imibabaro mu kwizera Imana. Mu mwaka wa 2020, Papa Francis yamushyize mu rwego rw'abahire, amufata nk'urugero rw'urubyiruko rw'iki gihe. Mu mateka ya Kiliziya Gatolika, kugira ngo umuntu azamurwe ku rwego rw'ubutagatifu, bisaba ko habanza guhamywa nibura ibitangaza 2 bihujwe n'uwo muntu nyuma y'urupfu rwe. Inzira ya Carlo igana ku butagatifu yatangiye mu mwaka wa 2020, ubwo Papa Francis yemezaga igitangaza cya mbere gihujwe nawe. Igitangaza cya mbere cyari kijyanye n'umwana w'imyaka 7 witwa Matheus Viana mu gihugu cya Brazil, wari urwaye indwara ikomeye y'urwagashya. Uyu mwana bivuga ko yakize nyuma yo gukora kuri umwe mu mipira izwi nka t-shirt y'uyu musore Carlo. Igitangaza cya kabiri cyabaye mu mwaka wa 2022 gihuzwa na Carlo, ubwo umunyeshuri wo muri Costa Rica Valeria Valverde yakiraga burundu nyuma yo gukomereka bikomeye mu mutwe kubera impanuka y'igare, ubwo nyina yaragiye gusengera ku mva ya Carlo. Vatican yaje kwemeza ko ibi bintu byombi ari ibitangaza, bityo biharurira inzira yo kugira Carlo Acutis umutagatifu. Mu nama y'abakaridinali yabaye tariki 13 Kamena 2025, Papa Leo yemeje ko Carlo ashyirwa mu rwego rw'abatagatifu ku cyumweru tariki 7 Nzeri 2025. Abahanga mu by'imyemerere bavuga ko Carlo Acutis ashobora kuzafatwa nk'umurinzi w'abanyamakuru bo murandasi n'abahanga mu by'ikoranabuhanga. Ubutumwa bwe bwerekana ko ikoranabuhanga ritagomba kuba imbogamizi,
ahubwo rishobora kuba umuyoboro wo gusakaza amahoro, urukundo n'ukwemera. Uyu munsi Kiliziya Gatolika ihamya ko urugero rwa Carlo Acutis mu gukunda Ukarisitiya no gukoresha ikoranabuhanga mu nyungu z'ukwemera ruzakomeza kuba isomo rikomeye ku rubyiruko no ku bakristu bose. Nahanyu rero nk'abakristu, by'umwihariko urubyiruko, kugira ngo izi mbuga muzifashishe mwamamaza inkuru nziza, muhamya ukwemera kwanyu, n'abandi babonereho gukomeza kugandukira Umukiza, barimo nanjye Yedidia Tuyisenge. Musenyeri Jean Bosco Ntagungira, umwepiskopi wa diyosezi ya Butare, yagize ati: nibabyumve maze bishime, nimucyo twishimire mutagatifu Carlo Acutis. Iyi ni Patris TV.